Yun ang pletok mamanya ti mati pipangka mati sesiklu ko dito priam musung gara kita pengoramu. Oke. Stabis banget. Oke guys, selamat sore. Kita lanjut lagi. Masih apa di ire tadi dong lang guys na labong imay. Si Kalibuang pala dulu Tepu mo. Satu dua pengolenda na pengojusra ne bata ta siap-siap mulan mangkaduka siya mukam bumande inde mangkaduka mukam mangira inde yo kamu sola tanlulan cek itu tawa atau palan ya? Oh ya, oke, pas. Kumande Pak, pasang. Dituner kamu bosku, kamu bosku. Tanduk naman nomor den, soal duku na. Mangka bertunu ina panglima duka mangka tamane padan piloloy dukuma yamota aku to na tolay kuparampola ko kita solanasang iya tu disabu na lanterong kalebu matantu mo disabu kumaya tu latapo biasan na iya tuh torisabu apa naman tao to bosku sebata apa pura disampai misa keluarga dalam terong kalebu iya tuh senga nato la narampun namane bagian itu tuh sisa ngotok domai tak enak semua olah natunggai matuto disabu ulan absen dulu yang benar contoh misalnya to makakan na napota sepak tahu meninggal gugat to apa yan na to disabu bisa dikenal sang sesena apa ko la sikuta na sule ko misa oto na keluarga lan semua na nalar ka sang sesena dolo nama dia tu sang sesena to na bagi to marapu lagu ben contoh inde kepala menurun disabu maneruk koto sampai 5 sampai pondok sia sepak na tarutu na tingkoran tahun aku beku kepala menurun laku tunggai muka to lakonannya to susinna nenekku nek tepen sola ne roson
Tejo mene tumpak pasang si tandan na sango to. Lusinna indo kune nene nala ido pira disabu. Sandoku tomakula nene nano na jo. Ya tuto disabu roko pira-pira. Mimanyo si tandan na sang kuma o ya na sang disibanto. Domi kuah ona tahu Absen dulu pemirsa. ia tu tulak balana inde hotelan dari sabu duka dako batu sidah dua tulak balana to apa ya tu ma'rapunna lami bagi mo kamu to na tole laden tu masing-masing jo misa terong kalebu lang koordinir. Sabah budak-budak duka tu dako buroso mo tuto mangira anaya tuto nikai. Yan na den ko tanggung jawab piju tu bisa terong kalebu nata na menoto lako. Oh salam to. Salam tuto jome keluarga si tanggung jawab bisa. Rosalina PRT mantap bagi mi. Tae pabuskuna di sampan nasang nala. Mani memang kadipikuli budang pasilente nalana. Yo, jadi ya tuh misalnya terong dete, dia bertanggung jawab tambah itu tolak sampan. Tanah bisa sembarang mantu sampan. Terong naman di sampan. Tanah di sampan. Laki beno komite percayaan lakukan itu keluarga tu betul-betul na. Tapi meladana sama sampan. Tapi meladana sama mentah. Gitu duku. Jadi laku Indo kusiambe kudako, yan na nola salah te nata naram pola kota mara pupira edut itu to di sabun beto gaba aku ragi ram no biasa kian wana pasusi te nata naram pola komi koyo na ta si tiro pejo tongkonan baina gaba ya te naram pona sala ko tongkonan ta tongkonan tangala napa inde kokoa ku kita nan sa saron den duka tongkonan sida ado do mai indona. Den tongkonan dako napa sidado terong kali budomai. Jadi lamelada kisolana sang to. Inde mate tulana ni tande itu tulapun taroko. Ya. Perkawin pugo. Jadi tak aku labisan rangi dako kena kuah ya di sabu to namale mo yang kali itu namale si atoro pedagang to na balukan kalingan tayo naman din dibagi yo sabay mi dibalukan sistem bay tayo mo na 10 juta tapi at walin na maaratu juta pira jadi tanya kami na laki ko duka ya siya kipaden itu kipatas to di kon na di taringgi oh ya betul tula dipakai itu kumata tahu mutalabal kita. Nah ya duka na den tu di pak peringgisan na di ko den tu ambe atau indo temban di tanah. Malam komito tompo namban di tanah to mi kom pak peojek kute. Tapi den duka tu kita keluarga anak naraka sampun taraka lola batu tanah na tahu na pokari kumade sing na parate. 50 pisabu 20 pisabu di parampol ako indo atau ambe. Baru atau kita mengantar 30 jadi kutole pa ta parampotongannya ni kana sara kasolana sang to laku ambe ku dulu dari rekatu lame kutana lasu si mereka to. Oh iya. Lana som 16. Wah, saya deh kami lantaran di sana rin na ton. Oh, yan eh. Rosalina PRT iyo dirangi dulu baru dibagi salam. Oke, bosku. Iya tuh. Dirangi dulu masalah ni mempatu dong namanya dia yang sampan nih. Di mempatu dulu. Pemambela kan teh mereka merantau
Jadi tak kipahang tongan ni may kutana. Nakumpon ako na din tutongkonan sila ado dumay. Laku jelaskan kumua ia tutongkonan tak adu den duka tu sikarua sikasera. Ia motona di papatu itu kakangku ambeku. Di ko para duduk kalau ada adu modomite. Jadi miko mani hona di no tutongkonan sila ado dumay. Den duka tu kita de kokwa pakwa kalep porta. Den tutongkonan na ba boy patontong lay sapo. Artinya pempon na jomito na dento na tali ta dito. Kita mo to tutongkon ni jo. Masus ito. Sanginderan komi kita tu kita ambil tu langan tawa tu udah taman tay. Yang mana komi mai? Mulai dari toko kota. Sautan ete malah komi mai. Ubu-ubung ida kok. Dodau. Nih teman-teman ni Ardi. Kita lalimbong. Lo metan ete. Nih seli pengmarwan. Pengomita. Iya. Jadi kukuari nina atau panggarukan perangi mi dolo guys teman-teman laku ki mantau itu. Tarangi mi dolo teman-teman laku ki mantau itu. Nah kita bahas dulu bagaimana pembagiannya. Nah kita kukuatin na taar gitu saya. Jadi sisi. Baca mo kami mana kami? Batu. Pareria berapa kerbau semua saudara maaf. 104 katanya bosku. Dari kemarin itu. Iyo, tak paling nak perangi. Pokoknya pura pitete rong kalebu dita. Dari dimulainya acara itu namanya ya telan di panata. Iyo. Dipotong yang tumbang. Jadi mangkau pilante masing-masing. Singder komnya. Paham mo komite adikku. Woi, tahu. Seli. Benar di mo tami mga kaya peti sender kumano ko sa ba. Melong rebosku cuma tadi den SMS minta makanya sto. Dari SMS ini minta makanya. Ala biran jala tu kadira mini maano ko kian talan. Yo. Ale ko mimaya. Moy ben damang ko mindete. Oh, taro ko me kunar dina ni Krisimal ko me. Pamali. Tahun de ko kwa. Lius. Pamita. Umbar kate dawe. Namang angkalan ne. Ini memasak papir bosku, jadi ku petai. Ela susi tu kita ram tawa. Coba aku tu manguranasan kan na kukuha sangindiran kami. Lami pakilalamen long kan piapa kante. Jadi dia mani dolo na kupondi undin na kupadolo. Batu salasa bukan tu sanganta ko lami pakilalamen long kamay. Lasu sito. Malam yang bisa itu kami. Tahan ruang dia. Tayo tadi bosku tapi dia memantau dia aja. Dah apa pendek teman semua. Dah pendeta jemaat pengalo. Dah pendeta jemaat Saruran. Dah pendeta jemaat Kampung Baru. Dah pendeta jemaat Konto. Pendeta jemaat Bukiti apa mereka di baru kiri coba deh Indonesia nih Doraru nah apa aja mah
kawan kan. Dan Pak Sekjam. Dan Ketua BPL. Dan ini sedang-sedang ini. Kabarnya masih sama tahu. Dan kepala Kupwa. Ada kayak gitu. Kepala Kupwa toh. Oh. Dan kepala Garuda. Dan kepala Taba. Kepala Garuda itu bisa yang gede. Masa nanti kita menguruskan. Puskesmas. Dan kepala sekolah SD, Opsang Buah. Dan kepala sekolah TK. Dan kepala sekolah SMP. Juni Talulemo dipotong Kalaballo. Naballoku. Iya dipotong bosku. Sudah nih tadi. La kisah de dong. Tapi kami bisa malah nenggang ke anu dena sa catatan ya itu suratnya di kona pero reda ko yang pala kami minta bayarin di surat ko kana silil lada ko batu misalnya cuma apa dia apa. Jadi la minta gimana ko da ko bagaimana silakan ini surat mati. Lan bisa ko to Biden kapang sekitar 60-an 2 hari kayaknya. Tan itu makulan yang to ranti bulan. 2 hari tuh. Tan ini sama. Ya. Tan ini mandar. Tan pemardi. Jangan ada tolak itu nani. Pengerti itu temo. Tan ini opu. Tan ini pilo. Ojo bong atau. Lalu tuh ya. Dah dapat suruh nama lain deh. Pengganti. Tana Poneruti. Tana Ronaldo. Parerian. Tana Ponde. Tana Purita. Kesana. Tana Ling. Tana Jerry. Mana surat kita kau pakai ini nyala. Thomas Pusloron tahir ketahuan bos. Hehe.
Tanah Tandung, tanah Pembaru, tanah Penganjel, tanah Mama Yesi, tanah Nenata, tanah Pempite, tanah Pemayasri, tanah Pemelenda. Tanah Tangke, Jangan lupa tanah share dulu. Pusika, Yang lain mau nonton juga pasti ini. tanah Nena Torong, Dia Pasang Lambe, penerapan di kepala, tanah Pengino, tanah Neape, tanah Nemarolo, tanah Nejupi, tanah Nekris. Tanah Nemarong, tanah Pangurangun, tanah Neokto, tanah Pemogan, tanah Pemosandi, tanah Pembadesu. Oh ya, ini mau kami itu kita ini kok. Ayan pasimbong tayo di Tigor ba. Then nina bos ko. Lambat ko mentir live ko to kisisto. Ala kami Tanah Nesra, tanah Pemkembar, tanah Neayu, tanah Pemwiwi, tanah Memati, tanah Pemurica, tanah Nesabar, tanah Pemoren. Pompeling, Pompeling. Kulo pa lang. pemenatan dia kami. Ada memilih kalemu. Tanah Fitri, tanah Nabelo, tanah Biring, tanah Maro, tanah Sokan, tanah Denis, tanah Rito, tanah Vita. Nako pakai deh. Nah ini ada kesuana. Boleh pokoknya maafkan biro kami tetap kota teroran sama Apa dia nama alir gitu. Apa deh? Maafkan lagi kami itu. Tingko memenida ko kami kota nama sira kurangi putole pokok pera ini dong ni. Oh. Jadi tingko memenida ko tu salah, nak kami may pasalah. Jadi pira ini mana kita? Yo. Oh yo. Itu mantap lagu pamale dulu. Tanah Pengamanuan. Ini kan mati ya. Tanah Neseli. Di tahu mo te sepak Ate, na isa yun. pagbersa. Sepak te dong di tahu mo. Tanah Tamakulana Ilura. Tanah Nialdi. Tanah Christine. Tanah Kongres. Yo. Tira pa kuman ida ko tu anak kampung na tito balu. Tanah Pemunita. Najo tiro kali buda ko to. Dako man ni ko ko ni na po din. Alan. Jadi nasi situ. Ya tado ma. Tanah Sabala. Nasi situ. Tanah Nyanti. Tanah Ardi. Assalamualaikum kilometer dari malam-malam kang soleh. Malam mau kami ke malam-malam, beda sendiri jumpa pada mereka. Malam kami.
Yo, poni makan main. Pura tugas ini. Ya to si Mane, ayo Ano susi mo ito? ayo si Rampi. Bibi. Oh yo, ano Susi mo to sa bato to sa tayo. Kanya minta rin magkana bisa diisip dito mantala dito. Pero to dati Hehe. Dami pagkilala kami, dia bilang dia itu bisa tungkol nale. Yo. Oh, nane ini sih. Ya. Oh, nane ini sih. Jadi ya teh yan na bisa ako tomato na do langsung tomakakan na ko sola pa rampi tomatwa sola pa rampi tomakaka. Oh, nane Pirro. Biko mani wana dolo to jadi Ah, la Posirda. bisa di sini sa tinong kali. Ya. Jadi tak Oh, la tungkol melo kotoan. tak mo naman na si umuamot dito si Misa Tongkol na Para kita nggak tahu tak kita itu di atas semi mati. Oh ya, di mabawal dia taruh maroro na tikiro. Mandulino maroro to. Sa bata mo beli na jo. Hindi dito beli na to. Komite turun tanah tahu. Mandulino maroro to tumabalo. Hindi komite Oh, masa yan na la jasad to. Sigang kasokonan na tao jo. Hindi beli na to. si mga motero mo pirang hindi na kapaan to. Pato bro kang ketiro ni nate. Ah, ada pemasita. Mga ni bang lumaro yun mga luina. Ah, ada pemkisi. Yan ay sa dulu lang ito balian. Dulu po. Ah, ada Jupi. Jupi kau mana? Eta nagkapalamanur. Ulun na. Saya sama depan. Tanah tadililim. Sepak na. Ah, Bapak Pendeta Ruru. Ah, Agus. Tanah pengandika Leteundi. Di Batu Kurang. Pokoknya panggilan nak bilang itu konan lagi malam. Tanah naik Belanda atau Indo Babu. Pondok. Tanah pengeling, eling. Pengeling tarutu. Ah, ada Maki. Ah, ada Pengonobe. Jangan yang bantu. Ah, anak-anak desa Amerika aku. Ah, ada satu. Tanah Tobalu. Benyamin tadi sama sandang liu kami tiro to sangbongi hos kan depan rami. Iya bos kumpan yakin na yakin na tidak malik din tarusus to minarita alam sandang kisulik na din bakar-bakar di kata. Surah mentran di ter tanah kepala batu bos. Hehe. Ayan tayo mabalo. Tanah nenek alay ulun na. Tanah Pemiri. Tanah nek Krishna. Sepak na. Tanah Pematner. Tanah Tomakula nek Elni. Nama lain alat potong-potong. Pinkoran. Leteundi. Tanah Indolipo. Pondok. Tanah ni jangan pembaru memori.
Mari. Kuya nasabar kaya bunga susu na yan tidiyan no ba. Kumisa. Kuya tiga. Tahan na ingatang kilepang tarutu. Ano ya di ko tu ngeretan niya mo. Tahan ang panguna ting koran. Tahan ang latu. Minasan Kepala Batus. Santi. Santi na ni. Lanteglan. Pandai-pandai. Aku si Vane Pemujini. Panglima. Ya. Pemudesa. Tahan ang panguna. Tahan ang Jipen sepak. Pemunipan. Tahan ang pangpayong. Mga section to. Ada kena cerita sama mereka. Lapan dia. Tahan Neperanan atau porket. Taruh Neperanan. Pondok. Dia ya. Mana? Baru tuh. Tahan mana nih? Ada pemudesi. Ada dokter. Aku panani sudah nanti. Tanah Pungsama. Sa likod ay Devi bosku kimang kenas ng dili. Latong Kung dia kayanya itu ulun na. Ada pengusaha. Kayanya itu. Ada pengusaha. Ada pemilih. Minuk berapa puluh ekor tumbang itu selama 2 hari. Mungkin sekitaran 60-an. Dan Indonesia. Tanah memasik ulunna. Tanah paparaya sepak. Tanah papawalus Teudi. Tanah polampe pondok. Tanah Tantarika Sarutu. Tanah Nebata Leteudi. Dan pemari. Hello, ala jong apa napua? Tangan Yosua. Pudu Nedor. Tangan Punopa. Tangan Pumita. Yo, ya tembakkan dari sabu, palkan di kayu supaya dia mangkang dari sabu. Yo. Jadi pusing kira kok kita kepalangan nih. Tangan Pusan dari Kakung. Ya to balian maballo Tangan Purati. saleko
Lotong moko, mangkana sama to. Lok si bayu ki, lok minala kayu. Lagi kita terang guys. Oh. Ya aduh kate terang ya mape lah kate moko na lo dito mga. Oh. Mana mereka pelotong dong? Tanam bela belo, tanam bela batu, tanam erat teulu, tanam Joni, tanam pengotaruk sepak, tanam pengopitri, tanam pengorante mambo, dan dosi, tanam penggusti, tanam pengompera, tampang pondok, tanah Mia, tanah pengrembongkan na tarutu, tanah Mamalisu, tanah Pongkensi, tanah Pawasinta, tanah Okto. Larun kita Okto tate. Dulu. Tanah Pangkiri, tanah Markus, tanah Nesiska, Ulu, tanah Neepa, Sepak. Dia pamanipulin duit, itu leo merana kok. Tanah Nenatan, Leteundi, tanah Pongasni, tanah Pongaseni, Pondok, tanah Nenober, Tarutu, Pongasni, tanah Asni, tanah Pongyusra, Pemantanan, tanah Nelia, lah sudah kisah. Tanah Daniel, tanah Pengodi, tanah Pengotola, oh ya toh, tanah Pepage, tanah Penggebi Sepak, tanah Mamadapi, tanah Batia, siapa nama saja tuh, tanah Bang Kristi, Mamadapi, tuh, alana sayang kalau tuh, Pengodapi, momen tuh komite, lama lena, tanah Pengodapi, Dapi Jakarta ya, Dapi Jakarta, dan Pengodapi ya. Tanah Pemadatu, Pondok, tanah Porika, Tarutu, ya. Soalnya satu Porika, tanah Porisno, Tarutu. Tanah Camak, Koran. Jadi sepak lakon tanah Gisel, jadi tanah Camak itu Tingkor. Tanah Penggisel, sama sesian suara. Perhatikan itu tamilan.
Oh ya teta lante lebih perhatikan tuh semua ya tongkonan ibu tuh tuh dari tengah bang ale. Dan sekali. Lamban narik keling modalan. Bapak Salman. Bapak Isra. Cegu. Alan tomat itu. Tanah Dokter Markus Ulu. Tanah Nepalen Sepak. Tanah Puraya. Tanah Nepenti Tingkoran. Tanah Nemata. Tanah Pengela Pondok. Tanah Neale Tarutu. Tanah Pengabarangan. Kalimantan itu. Tanah Mama Anesia. Mama Anesia. Tanah Porudi. Tanah Rudi. Tanah Mama Desi sebentar. Kapan aku? Almarhum Dokter Sini. Tanah Poyuyu. Tanah Lili. Tanah Neraya Ulu. Oh. Tanah Pomita Sepak. Indonesia tuh. Tanah Mama Yuli Tingkoran. Hati kalau tiundi. Tanah Nober Pondok. Ini apa orang nanti jauh. Penyelengan. Tanah Pongorudi Tarutu. Tanah Nepara Tingkoran. Pemanfaat. Indonesia tuh. Tanah Pauling. Tanah Pongojeri. Pomelsi. Tanah Pomelsi. Male Timirai Mbiyate. Ito, Timirai. Alam ba ini papa? Ano pamela rin na te pa? Tanah Tomakulan Eselen Ulu. Tanah Pongojoy Sepak. Tanah Pongotison Tingkoran. Tanah Pawakil Bupati Sula Rombongan na. Yato Rambo Sijo. Tanah Endi Bakanulu Pondok. Tanah Pongenjel Tarutu. Tanah Pakaris. Tanah Negaselangi Tingkoran. Pemantah aku. Pondok na dito. Oh, misa rombongan na ka. Oh. Rombongannya Pak Wakil Bupati atau soal Pak Kadis Penanggulangan Bencana? Soal rombongan Menteri. Angkat dulu tuh. Mangkar ka? Yung patar. Dan siya lang, ya, ano bisa kan urus-urus eh.
Pamalis. Tanah ne Orpa Uli. Kosa. Pamalis Lisoy. Tanah Papana Willy Sepak. Tanah Paparangan Tingkoran Leteudi. Tanah Pondatu Minggu Pondok. Tanah Pengotian Tarutu. Tanah Bapak Saman ini, Pak Tuan Tok Kusangalin anak terus. Tanah Pongolenda. Tingkoran Tomantar. Tanah Bapak Saman ini terulang nama Pak Tombay. Pusing Pak Aceh. Tanah Pongoroti. Serangin dete. Tidak apa satu kali. Tanah Pongoga Uduna. Tanah Mamaloi Sepak. Tanah Pongepa Nekado. Tingkoran. Pada alamat itu. Tanah Mama Coy Pondok. Ala dulu. Tanah Pompeti Tarutu. Ya lante, pengkilali date, tingkoran pabisa itu di panesa itu. Nemor perkala itu. Tanah Nekondo. Dorika gua mau tinggalan itu, Dorika kan. Tanah Niramnan. Ya toko teh. Dah bahasa kedua. Yo. Tanah Neoy Nulu. Tanah Nenopan Sepak. Oh, tadi ngalan ni terbenir. Tanah Diana. Pondok. Tingkoran dia. Tanah ne Ayu. Pondok. Tanah Pongkamara. Tanah ne Kembar Tarutu. Tanah Pongsiria. Taruh duka patar. Pondok dako. Tanah Yober. Itu dah, baju. Tanah Linggi. Yo, ya tu dah. Tanah Papaniar. Tanah Purapi. Tanah Tomagula ne Paniling dulu. Yo, mangkam Siria. Tanah ne Ardi Sepak. Tanah Dokter Daud. Papaita Tingkoran Leteudi. Yo. Tanah Mama Alempa Pondok. Tanah ne Kiki Tarutu. Tanah Niko. Tanah Papa Ica Tomanta Tingkoran Leteudi. Segitu. Tanah Neganta. Tanah Pumasteng. Ya tu dah, ya tu dah. Ya tu dah iringo. Tanah Pengerti. Ya tu dah ini. Ya tu dah iring. Kalau ada pesan. Oh ya tuh, dah tu kita dulu. Mangkor kedua ya, ala kami. Ya dulu tuh. Tanah Mangapeni.
Tanah ne Karen Hulu. Tanah Papana Sam Sepak. Tanah ne Otto Tingkoran. Tanah Papa Epong Desi. Pondok. Tanah Paulina Barne Tarutu. Tanah Pak Wakil Bupati Tingkoran. Wanda itu nanti to Pak Camat to Pak Wakil Bupati. Ya keden pidalim boda nanti na, o dako apa to? Tapi pisan ni lo may lebusan. Malin dia tolangan, mana pak? Mana betul? Tanah Pengardi. Ya teh mangkar kate. Omang katu, ide. Tanah Nenenenjer. Iya. Tanah Nenenenda. Lalu kini kami tu teh. Tanah Mama Najoni Pelawak, Ulu. Tanah daerah apa atau Garuga? Tantang kedua tau. Sepak. Tanah Pengonona. Muen to. Tarutu apa? Mana sekjam? Tingkoran dan Teuli. Mari di Tanah Pengardi. Pastor itu diam aja man. Tanah Mama Tanah Martin. Mama Rantai Kendari. Pondok. Tanah Joni Matasik. Tarutu. Tanah Pengardi. Toro anu kita, cek kita. Tanah Cakle. Tanah Pontiara. Sila kita pasangan deh. Tanah Kartini. Oh sekop. Tanah Nepome. Tanah Nepetri. Kalau itu itu lo, nak mana nasa di pesta. Tanah Pupandi. Oh iya. Apa itu dulu? Dong nanti kamu tuh disabu, tanah di pesta dong, oleh. Pero naman dari dong. Tanah Netepen. Tanah Puputri. Ulu. Tanah Mega Sepak. Tanah Pojori Taba. Tanah Posaldi. Tanah Jackson Pondok. Tanah Nadin Jack. Tarutu anak na Taru. Tanah Rudi. Tanah Pere. Tanah Ati Ne Yosua. Komentar. Pura lanto. Pasangan apa? Tak popul. Tanah Mamaloi. Itu lagu ni. Tanah Pupepti. Satu. Setuju mau kemir itu dah. Setuju mau. Ya, akar setuju. Salah ngapa ini bisa sakit. Tanah Allah. Tanah Podion. Tanah Tomakula Nenona. Ulu. Tanah Tomakula Tanah Sepak. Mulia. Tanah Ne Sinta Tingkoran. Tanah Purila. Tanah Papana Epi. Pondok. Tanah Nerinto. Tarutu. Tanah Mama Dapi Tomanta Tingkoran.
Ya, Teh. Agi mo dulu guys, dako pa. Mapadula na lapar baik satu ile. Tangan nenekku neroson. Jeda dulu bosku. Tangan tomakula ne main sepak. Satu ri, akhir satu. Tangan ne to palopo tingkoran.